tahu antara frekuensi dan vibrasi. Vibrasi atau vibration adalah energi yang keluar dari sesuatu objek. Keluar daripada sini, keluar daripada objek ni. Frekuensi pula terdiri daripada rate dan speed bagi sesuatu energi tersebut. Kita kena pilih mana satu frekuensi yang kita nak guna dalam hidup kita. Apa yang kita nak juga akan mengeluarkan vibration. Jadi kalau kita nak keuangan, kita kena sama atau match dengan frekuensi keuangan tu. Satu sifat semula jadi itu, like attract like. Kalau kita dalam frekuensi rendah, kita akan berada dalam frekuensi kepapaan, kesusahan. Sebab dalam perkahwinan, tidak ada boleh pergaduhan terlampau banyak. Bergaduh, terlalu lama bergaduh yang bukan-bukan. Itu semua adalah broke frekuensi ataupun frekuensi kepapaan rezeki tak ada semua tu. Tu energi rendah. Marah, jealous, energi negatif. Tuan-tuan boleh hubungi saya dan kata-kata yang bagus untuk difahami adalah change your reality, change your frequency. Terima kasih.